Ki etahi whānau ko tēnei mea te haka he tikanga tiku iho. Ngā tamariki I tō ia ki te mātakitaki I ngā wānanga haka kua pakeke ake. Kua tū hei haumi haka mā ngā mātua. Pēnei tā mātou manu kawe kōrero I a Peata Melbourne. Me tana tamāhine te kaumāwaru tau te pakeke me Aiorangi. Anea mārena mane me tana pūrongo. Neke atu I te rua te kautau a Peata Melbourne e haka ana I te kapa o ngā tirangi wiwehi ki Rotorua. Ko tana tamāhine ko Aiorangi kei tana taha e mātakitaki ana. From videos, definitely one of the, I think it was 2000 or 2002, there's this poi in there that I love, and a prayer in the middle, and it's really cool, it's something to live up to. Me kei ko tana tū he tū Māori e nei, he ātāhua, wai Engari, ko tana tū tuatahi I roto I tētahi kapa, mā tētahi kapa nō tūhoi, mā te tirahu. Nō reira, ira pia ākuna ai nā tū momo taira o tūhoi, mai te rā wā I tai atu e ki tana kura tuarua ki te puno o Waiorea, nā he momo taira anō tō rātau. Ka tae mai ki tēnei kapa o rangiwewehi na he taira anō. Engari ko tana taira kai roto tonu I aia I te mea he taira te aroa. Nō reira, ki konei pea ka tino puawai mai ai tana taira te aroa. Kua tai te wā kia piata mai a Aiorangi ki te taha o tono māma ki te atamira ki tō rangi wewehi taha. I rawe te tū, I rawe tā mātou tū whakahihi anau ki aia, te kite e aia, me te mau I tana pari o rangi wewehi. Ia ka hoki aku mahara I te wā I taku tuatahi, I taua kapa. Sino, he ngā tino nui ki au, e tēnei tū. It was cool as, it was breathtaking on stage. It was cool because I had my whānau next to me and I had my mama as well, and thinking of my papa standing in the lines back in the days. It was a cool, really cool stand. I wasn't as nervous because I was standing with my whanaunga, but yeah, it was cool. It was cool. He ai ki te whakatau ki ka pū te ruha ka hau te rangatahi, me te aha ko te rangatahi tēnei e hau nei, aha koa ngā whanaungatanga. Tūreiti, ia I ngā wā katoa, tūreiti ia ko au kei te wawe puta I te whare, I te motoka rāne, kei hea kia Aiorangi, kei hea kei te tatari tonu kia Aiorangi, nō reira, tērā pia taku te mea I tino whakahoha nei iau. It's time for her to hang her pew up, I think so, yeah. But yeah, no, it was cool. Hei tēnei pōtonu ka kitea, mena rā ka wai marie a ngā tirangi wiwehi ki ngā tauwhāinga mā Tangirua. Mārena mane, te Ao Mārama.